шахмаев бегмуҳаммад сокини деҳаи нофини шаҳри панҷакен қариб 30 сол аст ки ба кишоварзӣ машғул аст. ӯ дар заминҳое ки дар ихтиёр дорад қариб тамоми намуди меваҷоту сабзавот ва полизиҳоро аз ҷумла картошка, сабзӣ, помидор, бодирин, каду, лаблабу, карам, шалғам, кабудӣ, нахӯд, лӯбиё ва ғайраро кишт мекунад. Амаки бегмуҳаммад қайд намуд ки аз заминҳояш ҳосили хубу босифатро ҷамъоварӣ менамояд, зеро ки аз ягон намуд химикатҳо истифода намебарад. ӯ илова дошт ки барои рӯёнидани ҳосили хуб танҳо аз пору истифода мекунад. من دارو استفاده نمیبرم. اینجا پاروبی مال میاندازم، پاروبی مال گاو هم خیلی برای که هم خودمون استفاده میکنیم میخوریم، هم دیگر برای مهمونا همینجا با کارتوشکا میکاریم، پمیدار میکاریم، زیلی میکاریم، لبلبو، شلغم، همین چیزها هم مش من این سیب، زردآلو همین خیمیکات ندارد. солҳои охир истифодаи ҳар гуна доруву химикатҳо барои хуб ва тезтар рӯёнидани ҳосил зироатҳоро дучори ҳар гуна касалиҳо намуд. Истифодаи ин химикатҳо агар аз як тараф муфид бошад, аз тарафи дигар ба замин зиён мерасонад. қобили зикр аст ки соли равон бар асари касалии номаълум помидор дар қисми аз заминҳо пӯсида ва решааш хушк шуд. барои пешгирии ин офатҳо бо маблағи 200 000 сомонӣ дороҳои минералӣ харидорӣ ва барои деҳқонон ройгон тақсим карда шуд. аз зери таъсири ҳашароти зараррасон аз таъсири касалӣ ба миён омадааст. خیلی که همون با دهقان هم صحبت شدیم، خود همون دهقان برای پرورش کوچک مشغول بودن و آن شخصایی که آن دهقانایی که از همون دهقان کوچک گرفته کشت کردن محض به همین کسلی دچار گردیده است. سبب اساسی آن رعایت نکردن کارهای اگروتکنیکی در وقت کشت نمودن پمیدار و در تیار کردن کوچک‌ها در کوچکخانه‌ها میباشد. амаки бегмуҳаммад барои ҳосили хуб рӯёнидан тухмиеро истифода мебарад ки онро аз заминҳояш ҷамъоварӣ мекунад. ӯ аз тухмиҳое ки аз хориҷи кишвар ворид мегардад воқиф аст, лекин аз онҳо истифода намебарад, зеро таъму сифати онҳо дигар хел аст. ӯ илова намуд ки таъму лаззати маҳсулотҳояш аз маҳсулоти бозор фарқи калон дорад. солҳои охир воридоти тухмӣ аз хориҷи кишвар бахусус аз Хитой ва Туркия афзоиш ёфтааст. Хайрулло Бобозода сардори раёсати кишоварзии вилоят зимни нишасти матбуоти ин падидаро хуб арзёбӣ намуд. барои чӣ мо онро кишт мекунем? албатта генофондҳои хуdo мо ҳам ҳаст. агар ба монанди зардолу гирем, зиёда аз 120 намуд навъҳои зардолу ки дар моҳо мавҷуд аст дар дунё. масъалаи ғалладонагиҳо ҳам навъи худро кишт карда истодем ва ҳам хориҷиро. албатта барои чӣ вақте ки он ҳосилнокияш баланд асту ба мутобиқ ба муҳит ниҳоят хуб мутобиқ карда шудааст, мо онро кишт мекунем. зиндагонии Шахмаев бегмуҳаммад аз ҳосиле ки аз заминҳояш ба даст меоварад хуб мегузарад. ӯ қайд намуд ки зироатҳои киштааш барои рӯзгораш басанда аст. ҳамчунин ӯ қисми аз ҳосили ба дастовардаашро фурӯхта ба маблағи он дигар маҳсулотҳои заруриро мисли орду равғал харидорӣ мекунад. ҳамасола сайёҳоне ки ба тамошои ин минтақаҳо меоянд дар хонаи ӯ меистанд, зеро дар ин ҷо маҳсулотҳои тозаву босифат ва болаззатро истеъмол менамоянд. برای هم مهمان‌ها هم خودمون خواجگی ما استفاده میبریم. با زیادیش با بازار پنجکین برده میفروشیم. از جایش برای مثال ایواز کرده روغن میگیریم یا آرد میگیریم میبریم. اما که بگمحمد با مهاجرت مهنتی هم نمیرود، زیرا که از زمین‌هایش درآمدی خوب میگیرد و از این حساب زندگیش تنج و آسوده است. لازم به یادآوری است که تنها در منطقه‌های دوردست این گونه دهقانان را که برای حاصل خوب گرفتن از زمین کیمیکات‌ها را استفاده نمیبرند واخوردن ممکن است. رستم احمدov برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.